ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ इसिंग चांग नाइन पीदबदगी ओइनाम केंद्र की मनुंग लैरिबा कैनौ अमदी अकोइबेगी खुंगंगसिंग इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरे हाइरी खुरुमजरे ISTV पाउ मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकजरे पाउ संदोकना पिजरे इसिंग चांग नाइन पीदबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के ओइनाम केंद्र की मनुंग लैरिबा कैनौ अमदी अकोइबेगी खुंगंगसिंग इसिंग फंगदबगी अवाबा मायोकनरे हाइरी PWD KMDC अमदी UDO कैनौगी थौमीसिंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तेरा उरक वाटर सप्लाई न कोलिबा मफमसिंगदा चांग नाइन इसिंग पीदबगी मायोक्ता मरी लैनबसिंगना बिदिंग चंगमीनबा अपील तौरकपगा लोइनना हाइरिबा वाटर सप्लाई असिना मियामना मतम चाना अमदी अफब इसिंग पीदबना चाउना अवाबा मायोकनरे हाइरी क्लब की थौमीसिंगना मखा ताना फोंगदोरकपदा इसिंग की थागी लौफम थोकपा सेनफमदी मतम चाना लौबा लाकपगा लोइनना मियामना मतम चाना पीरे अदुबु अयाम्बा मतमदा इसिंग पीबगी सिस्टम असि मियामना पेनब ओइद्री मरमदे मियामदगी खोंगलिबा फी असिना कदाइदा करीदा सिजनरीबगे हाइबगी अचौबा वहंग अमा लाक्ले वाटर सप्लाई असिगी अवारा पा लेरकपा मतमदा मियामदा मतम चान इसिंग पीबदा अपनबा ओइदनबा सिजनरीब्रा नत्रगा करीदा सिजनरी हाइबसी मियामना हंगनरकले मियामगी अवाबा अमदे खुदोंग चादबसिंग कोगननबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट अकनबा मिडिंग चंगबीदुना हाइरिबा वाटर सप्लाई न कोलिबा मफमसिंगदा मतम चान इसिंग पीबिनबा अपील तौरकले कोई थागी टेक्सु थीबा देगी थकप यादब इसिंगसु लाहनलबनेना कोइने थंगनबगीसु इसिंग अमुक एक्स्ट्रा ओइना अमुक लैरगान जु सिजिनबा सिगी इसिंग खुपीसिदी एकोइ प्रजा म्याम से सुयाम पेनद्रे मरमदुना मरी लेनबा कोइ ऑथोरिटीना गवर्नमेंट की साइड तगी अमदी लैरिबा डीसी कंसर्न डिपार्टमेंट सिंगना अथुबा मतमदा एकोइ मतम चाना यंगसिनबियु करिगुंबा हाइबसिदा यंगसिलक्तबा तारगदी एकोइगी मियामगी ओइबा एकोइ मखल मखा कयागी एकोइगी इहौ मयाम अमा लाकपा याय मसी खंगना एकोइगी गवर्नमेंटना अदे मरी लेनबा डिपार्टमेंटना मतम चाना लौखपियु हाइबा वफमसे थमजगे इंडियाबु मपांगल कनबा मसामु फबा लेनातिना चेंदबा इको फ्रेंडली ओइबा कंट्री अमा ओहेनबगी पांदमदा हौखिबा चही इंग्लिश कुनमरीगे दिसंबर थादगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडावियाना इंडिया पुंबदा फिट इंडिया संडेस ऑन साइकिल हौदोखिबगी मखा चथरकपा ओइना ngasisu संडेस ऑन साइकिल की थौरम साई एसटीसी उलौदा पांगथोक्रे संडेस ऑन साइकिल विथ आर्म फोर्सेस हाइबा थीमदा साई एसटीसी उलौना निपान सुबा बटालियन सीआरपीएफ बिष्णुपुरगा खुत्समनदुना पांगथोखिबा थौरम अतुदा चंद्रशेखर कमांडन 8 बटालियन सीआरपीएफ एल रिंकी सिंह सेंटर इंचार्ज साई एसटीसी उलौ रेशमी कुमारी एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट योगेंद्र कुमार दागर डिप्टी कमांडेंट कबड्डी प्लेयर संतोष कुमार असिस्टेंट कमांडेंट राजीव कुमार असिस्टेंट कमांडेंट चंचल मंजमदार असिस्टेंट कमांडेंट अमदी वी श्रीनिवास राव असिस्टेंट कमांडेंट सु सेरोक्याखे कमांडेंट चंद्रशेखरना साजल तौबना अखोगी हकचांग नादा येक्तना नुंगाइना लेहनबा ngambga loinana फिट इंडिया ओहिमदा चाउना मतेंग पांगले साई एसटीसी उलौना साना खोनबता नतना हिरम कयादा मियांगा लोइनना थबक तोमिनबा असिना हिरम खुदिमक्ता माई पाकपा अमदी चौखटपा लमदम अमा सोइदना ओहेनबा ngamlagani हाइनसु साई एसटीसी उलौ की इंचार्ज एल रिंकी बुबुसु थागतपा फोंगदोखे संडे ऑन साइकिल उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट प्रोग्राम कराया था वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट विष्णुपुर रीजन के लिए जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौजन्य से ही कार्यक्रम हुआ है तो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत आभार प्रकट करूंगा स्पेशली एल रिंकी सिंह का जिन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं मैं नहीं लूंगा बस खाली एक ही बात बोलूंगा कि संडे ऑन साइकिल तो एक थीम है बेसिकली है ना आर्म फोर्सेस के लिए आर्म फोर्सेस के लोग तो वैसे ही फिट रहने के लिए अपने आप को सुबह उठ के ही अपना मॉर्निंग में फिटनेस मेंटेन रखते हैं और इस बात को आप अपने सबसे पहले मतलब जहन में बांध लीजिए कि यदि आप फिट हैं तभी आप फिट हैं कि मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि आप फिट हैं तभी आप फिट हैं और इसी के साथ मैं अपने भाषण को समापन करता हूँ और एक बार पुनः एल रिंकी सिंह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं
Indian Police Service ta promotion pi kraba Rajkumar Manbudubu ikai khumna ba utpagi thoram Sagolban Ingudam Laikai Youth Association na senduna pangthokre Sagolban Ingudam Lairakta leiba Silyada Sagolban Ingudam Laikai Maira Paibi khutsam laduna sinkiba thoram atuda Sagolban Ingudam Laikai Youth Association ki president Thaunauzam Buddha Chandra amasung Laikai adugi ahal H Manglemna thoramge thoiba Mithunglen Singh oike thoram aduda Silyagi Maikai dige Ningthamgi khudolda thengnamina si haina mingthon ba Laikai adugi chahi marfugi ahal oiraba singda ningtham khudol pikhi thauram aduga mari lenana Indian Police Service ta promotion pi kraba Rajkumar Manbiduna aikoi haurafam haiba asi mioibagi punsida yamna maru oi angang oiringai kairo laikai da ahal laman singna takpi tambirakba midna urakhiba sing aduna loksing oiraga punsigi khongchet asida lamjing lamtakpi haiba adu oiraga lakhibani ngasi su tamsilibani tambagi diloina naibanate ngasi na aikoina hogalagliba mirolda takpi tambi ba pukning thogatpa sina aikoigi thogdang oigadabani haike Yumdagi thorokpadagi lekaida thorokpada noyam thangnabada kulubde leiriba laman myam singa hana tapiraba tambiramba matamgi sanabam da thokpada dasu kenom tawri bungo aina tapiba tambiba myam loinamak to adugi yamna chawba contribution ni akoi gi career ma shape torokase aduna handa ai keno to bulna mesengna loinamak pu sigi gratitude si utsari akoi je pokpadagi hasiba hojik suni dum tamjari bani makhatana akhoigi makhada leriba angang sing icha sing inau sing mayam gisu makhoi gisu akoina agoibu ahalaman sing singa takpirappa tambirakpa zabaina akoina su angang sing da inspire to ba ngamnaba onajaraba aduni Kuntra Tarit Suba Oina Eco Network Manipurna plastic pollution hanthanduna Lubanan balamdam ama ohenaba Asok Traders da plastic sinakre Asok Traders amadi Eco Network Manipurna Hairok Patu Thokchom Lekagi Leibiriba Sele Group SIG gi Leibiriba Imai Bel Singa Khongthangasi Chathabani Haujikte Aikoina waste amani khaliba polam sing sel onthokpa yarabanina Haungnaru banaidana plastic khomjin badagi Lubanan ba yengba nungaire Aikoi isa gi thodang mangni khanbiraga hotnaminaraga Aikoi puna thodang lominasi haire Security Forces Sugnu PS ki manung chenba Moltin Chan Khuldagi Khusu Khulai Kayamarum Fagale Haide Khulai Singh Adude SLR ama Local Med Ball Action Sniper Rifle ama DBBL ama SBBL ama Local Med Pistol ama Hand Grenade ama Tube Launch ahum SLR maru taramanga Stun Cell manga 51mm bomb amani Manipur Police na ngarang Porompat Pangalairak area dagi drug lalonba miyoy mafare. Police dagi fangba pauda fagalaba miyoy asigi maming Basay Mayum Yaibi chahi nifugatared Porompat Pangalairak dagini. Mangon dagi heroine number 4 sapon case tared fagale haire. Paugi marak thana temba break amata longminase. Sangai tutorial Kwakatil ki class 10 ki revision course lakliba December 15 dagi class hauseragani class 9 amasung 10 ki foundation course kina lakliba January 5 dagi class hauseragani akupa marol gi damak Sangai tutorial natraga Sangai hostel Kwakatil ningthem kolda lakpiduna akupa marol tanabiu Free varicose veins consultation camp lakliba December ki tarik 19 dagi kun phawba ayuki pung 10 dagi nungthil gi pung ama phawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantali loinana dakpham sulehende adomna khongda singli chakthopagi layong asi leibiragadi khudong chaba silobi hongna pagi damak Caesar Hospitals Langkol natraga pizariba contact number asida pau phawi rakna baganganjari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Gibe makigano Azab thammo Sigi yumse next time tina check-in na laksilaga thamkhrabani ne Tadarang se Juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngam kokadabagi next time tina ngapseli
Extech TMT Zoar Habating Makokana Simony, Zerman Technology Sinamana, Concrete Katokatina Matanda, Kapam Hena Hengaladly, Extech TMT, strength is in the quick. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna maksibu kudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break imatong taram nok chede pau makhatana pizare Lions Club International District 322D Lionistic Year English ni kun mga amati kun taruke ani suba District Governor Advisory Committee Zone 12 Region 7 gi meeting asi pangthokre Lions Club of Kanchipur Centurion na yumbu oiduna Lions Service Center Kanchipur da pangthoki ba mifam atuda Zone Chairperson Zone 13 N Milan GST District Coordinator 2 Dr P Rasmani Coordinator 2 M Lokendro Get District Coordinator 2 N Birendra Lions Club of Kanchipur Centurion ke President K Yaifaba Maite Su Serokya Ki Lions Club na sinduna pangthokiba Peace Poster Contest da ahan mamana fangkraba Maria Montessori School gi Lipun Ningthemcha ani subata kiba Premier English Academy Kyamgai gi Mayanglam Nikita amasung ahum subata kiba Catholic School Kanchipur gi Paraihan bi Laisang Themda manamathom yenthoke Village Development Committee BDC Harauroggi founder member Nongthongba Manauna Lei Khidabada Club BDC Lai Committee Nisaban Amade Leikagi Miyamna Awaba Fongtokre Kahi 97 children. Kangdana, Na Yabuta de Marti Hawaii, Sodi Tia Tan Tabada, Marti Hawaii in the second day in the beginning, the Mukta Atma Santi, the Mukta, Hodi, Apanda, Tiratu Sidna, like Dinaba, Santi, and the University, I couldn't see our from the Semi Haramama, and the Panda. Loishalakpada Marui Papa Mukana Pizare Ising Chang Naina P the Badigi, Oinam Kendragi Manung the Lady Bak Kaino Amadi, a koi begi Kungang Sing Ising Fang the Bagi Awaba, Mayok Nari Haide. Housing Fabugyo and Asti Bina Sandok Chaba Manipuri Pau Matang Saloisare, meaning Tabidi Pupum Namako Mokana from Jare.